Amsisa mina ngathola inhlanhla ke ngathi nanginikela ngiza ngaphambili sithe sibekwa indoda ende izandla ngibeka izandla kanti eceleni kwami nomama ongizalayo naye ubeka izandla ngamukela uYesu nomama wami sabeka izandla lalela that day kanti nasiphuma enkonzweni sivulelwa umkhulu asivulele amagate ngalelo langa safica evale ngamaketanga angwazi wayesewathatha ephi lamaketanga wamemeza umama vulani bogumbi somkhando vulani bomehlenkomo vulani sesifikile wamemeza umkhulu wathi hayi sebangitshelile ukuthi lokho eniza nako kunamandla kunaloku kwami la akangibonanga ngiyinikela kwehla inyembezi phela mina ngiyinikelanga ngihlafuna ichapisi kwakwehla inyembezi ihlangana namafinyila wathi waphinda wamemeza wathi sebengitshelile ukuthi ngavulela nini kuyahamba lokwami la impahla zethu zaphuma ngamafa ngamukela uJesu ngaxoshwe ekhaya yesithole mina kwahlatshwa imbuzi kwathiwa sithatha ngisho isibongo sakhe akasesiwa kagumbi la kwaxhelwa ibhokwe yaxhelwa kuthathwa ifani yami uthiwa asesiwa kagumbi kodwa into yangijabulisa ukuthi why izinto zakhe zithe ngiphethe into engaphezulu kwale yakhe ilapho ngathi nangiqala ukuhlabelela ngithi Nkosi namandla ngizizwa kahle ukuthi ngithini